Taħt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea irid ikompli x-xogħol fuq ir-riforma tas-sistema tal-Ażil fl-istess Unjoni Ewropea. Mira li mmarka l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk fit-tmiem Ħamis tal-mexxejja Ewropej li ltaqgħu għal madwar 12 sigħa tul il-jum tal-Ħamis u li fuq nett tal-aġenda tiegħu kien hemm l-immigrazzjoni. We know that more needs to be done, and so we will discuss Libya and our approach to the Central Mediterranean route at our next summit in Malta. I mean this informal summit in Malta in February. As for the reform of the common asylum system, Prime Minister Muscat will continue this work under his presidency. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat innota ċertu bidla fil-ħsieb tal-Unjoni Ewropea u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker qal li kien hemm progress sostanzjali brabta mar-rotta ċentrali tal-Mediterran, tema li Muscat ilu jimbotta l-qudiem. Sansitra semma kif laqa mal-President tan-Niġer marret tajjeb ħafna u deskriva relazzjoni bejn iż-żewġ naħat bħala eżempju ta' kooperazzjoni bejn l-Ewropa u l-Afrika. Fuq kollox, sostna Juncker, wieħed għandu jinvesti fl-Afrika bilan li n-nies temmek ikollhom ġejjieni aħjar. The work of the Commission and High Representative Mogherini, we've seen the President of Niger this morning, a good example of structured cooperation between Europe and the countries of Africa. And I was also pleased to see that the European Council was able to approve the idea of an external investment plan. As you know, we submitted that plan a few weeks ago for a total amount of 44 billion because we think it makes more sense to invest in Africa. Fi Brussell ma naqsitx lanqas id-diskussjoni dwar il-qagħda fis-Sirja. Il-President Tusk tkellem dwar is-sitwazzjoni f'Aleppo u qal li l-Unjoni Ewropea se tuża l-għodot neċessarji biex tittieħed azzjoni, għalkemm il-pressjoni se tkun waħda diplomatika. We will exert pressure on other global players who are present in Syria using all available diplomatic channels. The aim is clear. The immediate opening of humanitarian corridors to allow aid into Aleppo and for civilians to be evacuated safely under neutral international supervision. Flaqan formali fit-tmiem is-summit, l-aħħar wieħed tal-Presidenza Slovakka kien iddiskussa wkoll il-kwistjoni Brexit u x'se jkun il-proċess la darba Renju Unit idaħħal it-talba formali biex jitlaq.